Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further. Kita memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri Kapolresta Banda Aceh yang bertepatan dalam rangka Hari Nelayan Nasional di dalam bulan Ramadan tahun ini. Kami berharap masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Raya ini dapat bersama-sama untuk menjaga laut untuk kesejahteraan kita bersama. I was too proud to see the truth and fall straight to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me.